pada ben ceritana Nasruddin Hoja teroma ambuh orang sema buduan bese. Keluna Nasruddin Hoja ngincem ember. Mari ngincem ember epa beli epa norok ben jandeng ah. Can sendi ember. Boh, ari mak bede jandeng ya. Ben kan berak ngincem ember melolo. Jandeng ari beni tangan di beni. Sing adin ben tan norok. Boh, njok beni tang di jadi beni. Can sing ngincem. Boh, mak bede jandeng ya. Tidak tahu je paling ember abudu. Paling ember jadi abudu. Iya pak. Oh, iya baru mah boleh. Mun tak kayak ngabudu. Beni tangan di. Beni din ben. Ember abudu aja dia. Perengkes. Bida-bida nginjem serajaan boleh. Nginjem mebak. Mari nginjem mebak. Pas ngocak. Mata apa beli tak ngebak Nasruddin? Mate bak kawan lah. Mate bak. Mak berdebak mate. Mon ember abudu bentak protes. Mon ebak ke mate tak ende. Mon ember bisa abudu, ebak ya bisa mate kia. Ulu ben sampean keng kadang tak sadar. Jadi mon keng bederen tenir, encem pas parajo. Mon ditanya kibudun, bagi budun keng korbina mate gua. Weles jadi. Perang sebisa abudu ini berarti odi. Perang odi bisa mate. Mungkin tak usah ngakui hukum fikih, madhab na tak usah dan ngincam napa. Kema budun, bagi budun keng kebele pak korbina mate lah gua. Orang bilendi perasaan tengki ngak napa apa pangkat dah, bunyak ngak napa apa itunya nah tak ketemu benjumper pak, tak ketemu. Karena orang iri, orang dengki bani ketak ende neng nengi bobo, tak kira ende. Eneng nengi kantor, beda si atengkian ben abo tak nyaman dengan neng. Ben tatangkep, beda si alebian ben abo tak ngit setedung. Ngateraki anak ke sekolah enak, beda sepeda motor gentengan bedin abo ketel. Entar koncengan nengali orang ngeter-keleter emas lebih banyak ben abo kelia. Tak kira nemu nyaman reng iri ini kah? Tunya ni kata ada rumus apa? Tunya ada rumus ada rumus setong bera. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rumus tunya ni kecet kini ke bera. Mun tak tekan tak in mainan, je kerjaan. Ada kini ke rumus tunya bera aja. Beda sejuk tojuk tak guli sekali. Abanyaan besena penting pun sejut pon pang takar pang nyere bese gitu. Cet ada rumus satunya. Milan tak usah iri karena gara-gara urusan tunya doh tidak parlona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nyon seporah sampun nango di mobil ternyata pas datang tamui tak saya sewahe dikelah keng ki warapan bade nengi compok mangken yang sakat seri atur ya longku maki kiai mon salah janji pakuntusa. Telok hal salah satu la rukhsata laha. Tak telok tak ada tawaran, tidak ada keringanan. Harus tepai. Nomor situng al-wafa bil ahdi, menepati janji. Sanajan janji kareng kafir, janji panika harus ditepati. Jadi mon janji na maghrib. Mon beda orang yang ceng pukul petok, depak pukul petok lebat 15 menit, dosa. Maki kiai, kurang kiai namun salah. Enten malai tak lagombian melolo sih salah, malai gula boleh cek sekecil.
Cereng kiai ini kau orang dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caipon Kanjeng Nabi, la tahasadu. Tang sahabat, tang umat kapi senga warning, perhatian re. La tahasadu. Cek sampai andi penyakit iri. Nikah penyakit si paling tua nikah. Paling tua na penyakit iri. Set nama iblis tak anda ngormat ke Nabi Adam, beni pola na iblis nikah beremah iri karena romang sana ben lebih bagus dibanding ben Adam. Ayo hormat Adam jadi ya can Gusti Allah kembangan ikan kebahasan gula. Ayo hormat ke Adam boba makin gulu kalau beni tak toro ocak kasambian Gusti Adam nikah pasera gula nikah pasera. Kaula si paling senior, kula si waktuaan, kaula guru na malaikat. Adam kan nak beri. Nah, apa alas na ajunan mak kaula si kutu nyium tanang ke Adam, cek saking. Pada beda santri ki buru monduk, pas pengurus ketua na ponduk sero nyium tanang ke si ki buru monduk. Ini kan can pengurus, bawa mangken kiai. Mak kula si nyium tanang, ini kan terbalik nikah. Kaula kan lebih bagus banding ben segi buru monduk. Kaula guru na saja na santri. Ilmu na lebih pintar gula. Monduk lebih abid gula. Mila na tak usah protes. Kaula ben sampian manabi katanto na Allah pun mira tak usah nyak protes. Lu ya mak subuh sebelu na mato na are ya. Cek saking sebut kalau setengah belu. Rokana nyamanan. Ya asar jadi mak pahit sebut kol telok orang seperapat jadi ongku. Cek saking tak jauh dari kol 12 kan tak mau ambu sarasar dia. Jadi mon pon ketentuan dari Gusti Allah tak usah banyak protes. Ben tak usah urus pak. Sampean pahatannya, ana apa mak subuh 2 rakaat, ana apa mak duhur pak tak berdiri tak kira beda si oni ngejawab nih katan. Sebab kini kecil ketanton Allah. Kengkan pon beles Allah, pon nisr Allah. Sobu sabe nengi pacer. Mon pas sobu sabe kalau setengah 2 pak tewas tak kira beda si pejang sobu nih kata. Les jelas nah. Mon pas sobu sabe kalau setengah 2 malam ada tak kira beda si pejang sobu. Tore pikir sobu kaduhur lancung mana? Ana popola nah seolah-olah katon dan sebagian ulama karena jad Gusti Allah nyiapaki dari subuh ke duhur aja ngalakom ingki jad siapaki aja ngalakom ana pamak subuh ke duhur bektone palanceng bektone alakom saingkeun eta mun pas pokol 10 every bejeng lain si wajib ada banyak sih tak bejeng nih apa saya sambil pikir la tahasadu saya ngak iri dan Rasulullah iri penikah ditebentero tore mak le paham sampian kelar meleh sepeda motor anyar lumak kule terogi ya guru beni iri pak guru nyaman tero tatangkeh kelar agabai Roma kulit terogi saya agabai Roma guru beni iri guru nyaman tero mak teretan andi kalong ben geleng agelidir-gelidir pas empian terogi ya guru beni iri guru nyaman ben ani kan normal kulingi juga beda orang yang sarung gendang terogi sarung gendang beda orang yang mobilnya getero, iya sih mobilnya getero. Kru ini, kru getero.
Terus ini kacang kebeda. Bagi apa kebeda ngomong tadi pasti. Mak terus na pera. Seko iri benika. Tamanna zawala ni'matil mahsud. Tamanna zawala ni'matil mahsud. Seko iri nikah. Abe tak seneng orang dia di. Tak seneng ini kesedar oleh pak. Nyangke beda orang kelar kewe jompo. Kulen ini tak seneng gara-gara orang ini kelar kewe jompo. Tak seneng ini kesiko iri. Mungkin gerak terus normal kita. Dan pada Nabi Zakaria andi pangadoro karena ternyata Siti Maryam menikah. Apangki ben Siti Maryam Nabi Zakaria nikah angkep majadi sebab wafi riwayatin majadi dari Siti Maryam. Bila depak kakenang na Siti Maryam temu beda deeren beni musim apel beda apel, beni musim nangka beda nangka. Anna laki hadza bah Aryan din ben rew le dim Maryam ben cek ben tak keluaran segala. Qalat Can Siti Maryam keni kanom dari Allah langsung. Allah maturun dari tas langit. Siti Maryam. Monde abun Maryam jadi otian alako. Aryan din sabar ya, andin kule nom. Ekin mole baca tak keman keluaran ke. Allah langsung siapa yang dari tas langit. Nabi Zakaria menikah terpancing dari ya Allah. Maryam gusti ponakan menikah. Perak urusan orang patorun langsung benar junan dari tas langit. Kau lebih ke gusti tero anak. Napa susahnya gak ajunan? Apa yang anak ketemu? Kau lihat teroan di anak ni kamak lepas di senrosaki perjuangan agama na ajunan. Beniking kan aja kerjaan gusti. Maryam ni kau urusan orang ni patorun benar junan dari tas langit. Kau udah nikah belum Gusti? Saya nikah Nabi Zakaria menikah pas adua saya ingat. Dalam hal nikah pas Nabi Zakaria yakin mak oleh urusan anak ya kok saya tak ipareng Maryam urusan seorang di bawah berusaha di atas langit. Walaupun keyakinan saya penuh menikah Nabi Zakaria pas adua. Doa tak boleh belok kanan ipapul. Jadi inti dari doa ni apa? Inti dari doa yakin cek ada setak mungkin mungkin dengan insyaallah. Amin sabar ya bin. Kini kan langsung dari Allah kini kan tersontak Nabi sekali. Aduh, ada langsung dari langit. Engkau urusan seorang ni kata orang dari langit Allah mahmud jaga sengkau masa kok dia minta anak pas tak berengan dalam insyaallah. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ki tak merelakan saya enggak bahas yusalli fil mihrab. Ki parpan mancing doa turun malaikat Jibril ngandung bini nambian. Doa kita merelakan nah ngandung bini nambian. Can Nabi Zakaria makin patep pi ambian malaikat Jibril saja gejaan ya. Kaifa yakunu li hulam kaulan di anak beremah tore pamasok ke akal wa qad balaghani al kibar. Nah, anikah sema betal du anak kula ben sampean kadang cet pikiran tibi. Makin malaikat Jibril endi anak beremah kaulan ni kareng tuah. Kaulah beni 40 beni 32 kaulah 100 umur. Waqad balaghani al-kibar. Macam-macam ulama pamangkina keng si paling mufakat 100. Umur 100 Pak. Wa mar'ati akhir. Bini kula tak boleh pun. Ada pun. Beremah cara nambian ni mak pak kula ki bisa di anak. Dan malaikat Jibril, pun Allah kenceng, anak apa ambil? Teti makin Nabi Pak, pikiran nih kah, bisa guleng ke guleben sampai. Nabi nih kah pun, Nabi Zakaria loh. Napa boleh guleben sampean itu? Ya Allah, malar mancer, paring nagelar aku boy Roma, lantai dua. Paring nagelar boleh mobil, so boleh
jawab TV Pak. Bila begitu. Anika kan amin TV, ital betal lagi TV. Ya Allah, moga-moga pareng nak gelar ki ya umrah pada bandreng lain Gusti. Jawab TV. Tapi oleh di mabese je ya ka bedeun ngak seti. Anika kan nyaman tekan ta doa ke Gusti Allah. Karena Nabi saya menonton malaikat Jibril, berem Jibril. Kau lebih ke satos, bini ku lebih kau molo. Berem jalan ku lebih anak. Mohon Allah rasulkan berem Nabi Zakaria. Ini kan. Inilah na ajunan Pak Bapak sepon usia petong bolo ke atas, Bu Ibu saikat ke atas. Jangan putus asa. Miki bedeniatan nambah nak peteros. Ada masa. Ki keng relere. Relere ki. Intina bedeni keyakinan. Anapa orang iri ni ke mata berengaki? Niki kak dituju buaki Pak. Niki kak dituju buaki. Kampapun. Annahu i'tiradun 'ala Allah Ta'ala lahu haitsu an'ama 'ala ghairihi. Tak oleh na iri ni lantaran protes, tak ridha ke Gusti Allah. Bo Gusti, mak pelor guru si beri mak tak kul. Ani kasih tak oleh. Mon keng perak sejan gula gila. Orang kelar mele bernamira. Kau le terogi mele bernamira. Ani kan normal. Pada berarti imbian ben gula. Ani ke beni iri. Ni kan nyaman atau pas cek. Pokok setengah telok. Kira pas minta ke Gusti Allah. Ya Rob. Cek perak datang ke di beruk. Pakelar mele Gusti. Kau le pakelar lagi juga. Bagus nikah. Bagus nikah. Papa aku menormal. Mun andi tetang ke kelar lebeleng ke perak. Le kening ambong ni. Tingki. Ya batorok ben kejeng. Orang bilendi perasaan tingki. Tingki ngak napa apa pangkat dah. Bunyak ngak napa apa itunya nah. Tak tetemu benjumper Pak. Tak tetemu. Karena orang iri, orang tingki bani ketak ndek neng nengi bobo. Tak kira ndek. Neng nengi kantor, beda si atengkian ben abo tak nyaman dengan neng. Ben tatang ke, beda si alebian ben abo tak ngit tedung. Ngateraki anak ke sekolah nah, beda sepeda motor gentengan bedin abo ketel. Entar koncengan nengali orang ngeter-keleter emas lebih banyak ben abo kelia. Tak kira nemu nyaman reng iri ini kah? Tak kira nemu nyaman mutan Pak. Milan kulo ben sampian mun pahejapok penyakit iri ini kau wassalam Pak. Ada lah juga odian, tak kira nemu jembar ni kata. Ada muka-muka kau lebih ajunan ecawa kiamun Gusti Allah diri si anya ma iri wanita. Cak cungkun teh iri ben ya, can Rasulullah. Payakin cak saking pajelas ni kebahasan aku le payakin beda sinaning. Napa boleh saya ka iri urusan dunya. La hasada illa fitnatain. Mon iri ya kering kedua tepak nikah. Mon iri ya kareng kedua. Nomor setong iri ka orang parengi ol ilmu oning ke Quran oning ke hukum pas ia malaki. Pantas iri ka gini kambian. Pantas iri ka gini ka. Orang alim andi ilmu oning ke Quran oning ke hadis pas ngamalaki ka ilmu nah ka angkui masamaaban ka Gusti Allah. Pantas sampean iri. Nomor dua beda orang soki tunyanah manfaata kia aja ngereng lain. Sampian pantes iri ke orang gini. Keng mon pera orang kelar di andi orang. Tunya ni kata ada rumus apa? Tunya tak ada rumus ada. Rumus setong pera. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rumus tunya ni kecet kini ke pera. Mon tak tekan tak in mainan. Je kerjaan. Ada kini ke rumus tunya pera aja. Beda sejuk tojuk tak guli sekali. Abanyaan besena ibunting pun sujud pon pang takar pang nyere bese. Cet ada rumus satunya. Milan tak usah iri karena gara-gara urusan tunya. Doh tak ada paralona. Wala tanajashu shin tanajashu. Ikan tu kebela an najash ay yazida fi thamani sil'atin
yunadi 'alaiha fis suqi wa nahwihi. Lain Pak, najashin ben najashin najasin mun najasin najis mun najashin pekewan pada benar bere ben bere lain. Apa je nak bereng lebi otak ke pohon bere ben bere lain mat benih gerak Arab semalara. Contoh sering orang salah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jangan pasal benar. Allah dalam cium. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah dalam cium. Banyak salah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Jangan saya benar. Apa benar? Al-Quran ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana. Mungkin lagu waghfir lana warhamna saja masa biain enggak kepada ketemu pada bukan kan orang tua. Mengkirain enggak tapi masalah lopor tak ada. Aduh, kalau berarti mulai lambat salaman sepon kali baca mungkin sama orang insyaallah. Ni kamu morning ni kamu kau boleh tes pinter ni jongkok saya nyaranya saya les setengah tahun muncul les setengah tahun liburan mungkin ya tes praktek sholat pokok untuk sholat boleh jadi ketat kan. Yo praktek sholat tapi ini waktu mengurusi macam wajah dia lilladzi paroros kan saling inna sholati wa nusuki wa mahyaya padahal iya renda inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kan kini perkara sunnah ke sunnah gitu mau kok tak libur ni ya Pak. Manuk nongko salah Pak, manuk nongko kan tak ada nih kata manuk nongko pita ben manuk nongko. Ini kau bindul berarti manuk nongko manuk nongko pita ben manuk nongko lain Pak. Banyak nah kau boleh mas Fatihah biasa salah sal ini Fatihah nasi salah sal wes kadang tak sadar Allahu Akbar kabira walhamdulillah salah ni tak sebenar Allahu Akbar kabira. Jadi ulangi boleh sabab takbir ni kata oleh campur bencang-bencang selain Allahu Akbar ni ke din takbir ni kah mari namun maca kabiro tapi Allahu Akbar kalian lagi Allahu Akbar kabira ni kamu tak sambil boleh tahun ni tak bisa tak sambil boleh wala tanajashu cek main potewan. Orang Islam muncul iman hakiki tak main potewan. Orang Islam seiman na ungguan terus Allah tak kirakan du sifat iri tak kira main potewan. Tanajashu ni ingat nikah kau le melihat sape opama menikah entar ke pasar Lenteng depak ke pasar Lenteng kau le nyantir ke sape 10 juta kak apa saki bereng kelule cek bereng yang ngari apa nita ber 10 juta pas dateng kancana sedegeng ini kecil dateng pas nah ber 12.500 eka halap apa lah mun tak 13 njak tak yo colek aja padahal sih naber gini kejet kanjan ternyata bedongku ngak nikah Pak
Bedongku ternyata. Kula kan pas tak melian sampai tibi mun anu nega. Aduh dulu. Cek reng pon. Mak ni kalarang gelum bian mak. Mak bahe beli senikam bian. Cek reng lain gurak naber pon senikam. Gerua kanjan gerua. Cek je parjajam bian guru kanjan. Can gula hadis re benderongku jan gula. Tanah jasu gini kinga gini kah? Kanjanai panabur patengki ba. Jadi orang sinabur ada muda buru sengkah. Nah ini kan tak lecek nih, tak lecek yang putih buan nih. Putih buan. Pada ben ceritana Nasruddin Hoja. Teroma ambu orang sema buduan bese. Keluna Nasruddin Hoja ngincem ember. Mari ngincem ember, epa beli, epa norok ben candeng ah. Can sendi ember. Boh, ari mak bede candeng ya. Ben kan berak ngincem ember malolo. Candeng ari beni tangan di beni. Sing din ben tan norok. Boh, njo beni tang di jadi beni. Can sing ngincem. Boh, mak bede candeng ya. Tidak tahu je paling ember abudu. Paling ember jadi abudu. Iya, Pak. Oh iya, baru mah boleh, mun tak kaya ngabudu. Beni tangan di, beni din beun. Ember abudu aja dah. Perengkes. Bida-bida nginjem sarajaan boleh, nginjem mebak. Mari nginjem mebak pas ngocak. Mata apa beli tang ngebak Nasruddin? Mate bak kaben lah. Mate bak. Mak bedebak mate. Mon ember abudu bentak protes. Mon ebak ka mateng tak ende. Mon ember bisa abudu, ebak ya bisa mate iya. Ulu ben sampean keng kadang tak sadar. Jadi mon keng bederen tenir, encem pas parajo. Mon ditanya ki budun, bagi budun keng korbina mate gua. Weles jadi. Perang se bisa abudu ini ke berarti odi. Perang odi bisa mateng. Mangken tak usah ngakui hukum fikih madhabna pe tak usah dan ngincam napa. Kema budun, bagi budun keng kebele Pak korbina mate lah gua. Nengki. Aduh. Sengak. Ki je alasan jangan gula hari oleh jangan ngincam banyak atau sahabat beli jangan ke hodri jaga jangan bang. Diki renten nira minta ganti ke gula si repot. Wala tabaghadu. Senga je jungkun te pegelen jan Rasulullah. Iman sesampurna bisa ngeker abeen ke angkui tak pegelen sebab pegel ni keduk parlon ada Pak. Pegel ni keduk parlon ada. Saya ngak ngai le. Mon orang lain katon salah kakapi ka abe, katon pah tade bendera orang, saya ngak keng kau lebe nembian si salah le. Saya ngak cek keluar gelu ke dalam boleh. Tatang ke di bere tak cocok ka abe. Tatang ke di demo tak cocok. Di bere saya ngak kau lebe sambian jeda. Saya tidak masalah. Ya Pada ben kau leben sampian amo belen pak repan ruga huruf. Depan kena jalan berani berang. Kalau kopi, habis ngabus berani berang. Beni tak habis ngabus, kulo belum biar kau belum. Tak temu ben beca. Mak lere dulu beca ya. Beni beca lere kau leben sampian ke huruf. Depan ke lampu merah, dia lampu merah. Bila begitu dia ada orang lampu merah bila salah. Anak bolan kulo belum biar sih huruf. Tapi sedang orang margir, bambu margir, cuma ini je boleh bensambian ke buru. Pikir gitu Pak. Mengambil pas berdena orang itu tak cocok ke boleh bensambian. Saya ingin dulu bensambian kita siapa masalah. Ini. Bila namun boleh bensambian, abis saki hari para pantera, rumah kelon solap. Parapan ondum mau mama, petang reben tak nengali. Benina apa sih masalahnya? Kejet makan apa penyakit itu kok? Thank you.
Perak sekali sholat, petang sekali rabun. Ini kemana sih masalah nih kan? Nastete. Karenanya orang mukmin sehakiki, kalau sering matur, orang mukmin sehakiki, sepasang salana abe bener orang. Ani keberarti kula ben sampeyan pun tonton ingin ketok dari Gusti Allah. Mun pun sepasang salana abe ben cuban berbagus orang ni keberarti kula ben sampeyan ingin ketok dari Gusti Allah. Keng mun sepasang salana orang ben bener abe ani keberarti para tonton setan kula ben. Para tonton setan. Ngastete. La tabaghadu, cek kunti paklen. Andi makna cung kunti sapora. Ada parlona. Tak kudu ben tentang kekadang laki ben bini. Bila kadung atokar pas seminggu cek cung kunti nyapa. Ana popolan pada gengsina. Can si bini engkau tak salah, can si laki engkau bener. Ini kata duli nih kata. Tak duli nih kata. Orang yang saya atokar ni kakek gunakan pada aroma sebener. Jangan renggon. Ya saking pada si aroma salah setong. Padahal orang yang si paling bagus si aroma salah, Pak. Seiko cak muhasabah ni kan nyari salah na apa? Benih nyari salah na orang. Saya enggak le. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo na karena salah na ben can Rasulullah sebelum na ben ibitong kesalahan na pakai ni ajuna Gusti Allah. Orang si bagus sing ngarena salah na abe, benih sing ngarena salah na orang. Betul. La tabaghadu wa la tadabaru. Cek jung sokeran can Rasulullah. Engko kun mati ko tak le bedi roh mana ben je. Mati sekali ko. Tamaina ke roh mana ben je. Jangan salah aja napa. Ben kun mati ka. Engko kiamat kurang dua tak kira le ben je roh mana ben. Engki. Pasera si paling angko ni ka. Ki geni ke si paling tak keseneng ibun Gusti Allah. Si paling kecremet ibun Gusti Allah. Orang si angko kan. Mun bede laki bini atau kar. Pasera si tepak. Sinya pakai ada. Tak usah ngurus napa masalah napa. Mun beda tatang ke soker pasir saya paling ebela mun Gusti Allah. Sinya pakai ada. Mun beda laki ben bini atau kar pasir saya tepak ke hukum. Sinya pakai ada. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya kocak bersama orang-orang yang sabar penikah. Allah paling seneng dek kering orang mana bi atokar langalah. Orang mon apa perkara sendek langalah kini kasih menang. Mungku Allah, mungku manusia kini kasih kalah. Lah iya kan? Wak lah nyapa kada lah. Iya kok, aro-aro masalah je salah. Tak kau tu pak. Pikiran guru apa? Wah, mau bangkok nyapa kada. Tak parikan engkau si salah. Tina aja kau tak salah. Orang nyapa tak kudu orang saya salah. Orang saya nyapa ka ada paniko orang saya iman ongguan ka Gusti Allah. Sederhana. Engkau gen mati tak lebe dia aden roh mana beun je. Orang iman saya hakiki ngocak mun konja kok pakun lebe debuk ning aden roh mana beun. Kok bah lebe de dimam tak lebe aden roh. Cek kok cetan di lorong boleh je. Kan gampang ngak ni kesen. Gampang ngak ni sederhana. Bon cut kopok mulai je enjo tak kopok je kok. Aja sederhana. Bodoh orang embi je dia enjo benih kok benih embi. Tak usah canak-canak mangken tak usah ki baper. Kenapa mak? Tadi urusan. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Sengak ya kabulan Allah tang umat kagapi. Beendria ko tuna aromasa sa taretanan. Senika. Orang si apangiran ongku ka Gusti Allah nika abejeng. Ciri-ciri na bejeng apon ngantang karat tu katarema ben cocok ka Allah kata tanggeuna tepak.
Ni kata ning sing lain ni kapon. Orang si apangiran ongku ka Allah abajeng. Mun pira asahadat. Siapa satu merejekeng? Allah. Siapa sih ngatur kau dia alam tu? Bo Allah, keng tak abajeng. Takkan ni ka pangeran. Tandena orang apangiran ka Allah abajeng. Ben tandena bejeng memulan karat tu ka Allah tepak tatingkan ka orang. Jadi tak usah pele, Pak. Kamu lebih bagus ke. Tepak ke Allah keng salah ke bangsa. Tepak ke bangsa keng salah ke Allah. Tak usah pele, ini kebeni pelean. Pele kambian. Numpak mobil tak ada setir, napa numpak mobil tak ada rem. Beni pelean nikah. Tak bisa dan. Numpak mobil tak ada setir, ajalan ke ajalan. Nabrak. Beda setir, keng tak ada rem, depak ke depak. Keng depak mati nengak nikah. Tak bisa nih kebeni pelian. Pelembian, numpak sepeda motor tak ada eban, napa numpak sepeda motor? Berapa nikah? Pele, eban dia ada, seelang, napa ban di budi elang. Pengok tak elang apa? Beni pelian nikah. Orang setepak engki penikah orang si abejeng ngaku si aben kabulan Allah ben bejeng si ampun ngantang keterima ka Gusti Allah aben tepak ka bangsa. Nikah mantir-mantir kula ben aju nanti kati penikah Pak. Mantir-mantir kula ben aju nanti mon pon abe romangsana nikah ataretan peduli ka urusan orang lain. Engki idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kini kekelakuan si paling keterima ka Gusti Allah. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Macemper ka yang lain. Orang muslim ria, al muslimu akhul muslim. Islam pada Islam mari sateretanan. La yadlimuhu. Kengai ya? Orang menjadi Islam ongku la yadlimuhu. Dedena takok sedelim makareng lain. Dia ben Rasulullah. Titimon pon kau leben sampian bengal dalim, bengalkan aja kareng lain. Ningi parapan penikah Islam aku leben sampian ram-ram. Mon pon bengal ku leben sampian dalim kareng lain. Ningi penikah ku leben sampian tepes berarti kayak gimana? Tepes. Tama sok dalim abentaan cuban orang. Orang si abentaan cuban orang aromasa aben nikah bener. Orang sombong nikah sederhana Pak. Abentaan cuban orang. Mon pon abentaan cuban orang pasti aromasa aben nikah bener. Sampai muka-muka coba dia mengusap dia abentaan orang punya bilu nikah penghasilan mulai gila. San. Udah pertanyaan kira. Hadis tak mari nikah kia. Udah pertanyaan. Nah, mana bi sobung? Baru mana kamu sobung nih kan? Masih abid Isa gigi. Ya, Isa abid lah. Mancing Isa nih kau. Mancing Isa. Oh, mancing. Nyon sepora kulit tak bisa ngimamin. Kulit tak bisa ngimamin karena kulit kau tungi imamin yang jompok. Karena begini pada keluar saja, tiga lu kutungi mami nengi compo, tak bisa gue punten. Maksudnya kau le emba bakun, pikiran gue le emba bakun. At-taqwa hahuna jan Rasulullah. Tang sahabat kabi, tang umat kabi, at-taqwa hahuna. Telo kali Rasulullah. Takwa ria bedeningi dia ya, bedeningi dia. Andi makna takwa ni kebeni urusan abun tanga cetol ho ko manja can Rasulullah. Bodoh orang bilang mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Keng bodoh na orang bah kaper kakapi. Salawat naria kaper. Orang ngatalken kaper. Orang ngakon not atahlil mah kaper. Ini kapah katon suarga din tibi katon mun ngak nikah.
Bihasbi mri'in. Bu, anika sih mau berek ke kula ben sampean nika Pak. Bihasbi mri'in minasyarri ay yaqira akhahul muslim. Cukuplah kanggo nuduhake ce abeen re iman tepes. Nika bahasana kula nih. Cukup nuduhake ce abeen re Islam tak pati sampurna mun la bengal nginah kareng lain. Mun beda orang Islam bengal nginah ka orang pada Islam mah cukup ka angku ya bukti aki ce Islam abeun jadi ya ce tak pati sampurna ka Gusti Allah. Mangken ni ke calon presiden ce pedebat nih banyak orang. Cungkun teh nyare kasalahan si lain. Sejak nomor situng, nomor 2 pun nomor 3 tak kena. Jangan nomor 2, nomor situng pun nomor 3 tak kena. Sila sini kayak teh goreng se Indonesia. Ani kan berarti boleh tak kena ani kan. Mesti coba pikir. Saya kan susah, kula minggu kia. Aduh, ini pah pada bayinya mana nih. Sorry coba kira-kira kan pahe berdebat ke kepin. Bodoh sing ngocak nak kena beuri jadi wakil presiden. Bodoh sing ngocak wah orang beludrukeun berak pintar ceramah bodoh ti presiden. Ah bodoh sih wah ya bodoh ti jadi ya mak beli ke zaman Soeharto boleh. Iya. Matu saya kerja tak ada kepin neng Pak. Tapi nyata makin malah apa? Sudah pada kesadarannya nih kan. Cek saking nomor situng ajilah saking kok mau jadi presiden insyaallah ngari ya. Tak usah le jahalian kau orang. Nomor 2 kok mau jadi presiden kan keton lebih adem ki. Keng tak lebur tan. Tak sambil jahalian tak lebur tak go besadan. Engki katon tak itu mo jungkun teh tuting urang ki. Tak itu mo tan. Ani ana apa bolan kula ben sambian lebet napson. Maken. Seiri ni ke beni perak reng tani pada reng tanin nah. Beni perak bongke pada bongke ben. Loh, kiai pada kiai na pada iri makan Pak. Jelas nih kak, kiai pada kiai na nih kak. Anak atau kiai makin nih kak. Santri dah Sare beli ngangkui sepeda. Ben mau sekolah ketang sekolahan seragam gratis. Ika mana mau biar? Jadi pikir, biar mau sekolah kan toh, bagaimana mau sekolah dengan apa? SPP gratis, insya gratis mulai. Bukan seragam tak usah beli, buku tak usah ngajar. Boleh jadi jompo, beri sepeda. Anak apa ada lagi? Takkan pun ikut bisnis sama Ken. Ikut bisnis sama Ken. Kau lengi jompo, kau curang sepo boleh sesakan apa? Mau pasti sama kau, beda guru, tahu saya beri je. Entar kau beberapa orang wah, anak-anak ajar malah sekolah dengan dia. Itu mau kau, wallahi, kita ambil guru. Apa boleh pas itu mau kau, 16 itu les sedikit situ, wallahi, kita hujur bersekolah nama. Engkau tak perlu berapa jadi ni kan juga Insya Allah. Engkau bagaimana di santri Dubai, sepenting ngaji ke surga. Santri jaga lacir yang pada ngaji ke neraka, jadi sarka kan engkau. Om Tuhan Pak, mohon pimpin nanti atas, tak boleh masker, berbeda bilu kan. Saya budi ini kita kira lurus kan. Kita ikut baca nih taklim Pak, ikut baca nih taklim. Bila semua bela loncat di sudah. Paling anda lagi nongki tak bisa dah. Bila orang imam ini ada di ketaman cerita sebudik melarat semancer Pak, melarat semancer mancer bulan ajudan itu tiap kali bulan Allah saya dari jumpa akhir selamat dunia kantos akhirat para rabu sami mulja mari ada nabon nika berarti isa ongguan nika pon. Saka dito para rabu sesami mulja manteri papangki boleh perpangkian sisa terus epon si begal datang kalaban sampurna. Hadanallah wa iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.